Izgradnja kuće obuhvata i brigu o energetskoj efikasnosti. Zbog svojih odličnih karakteristika, staklena vuna je neizostavan element prilikom opremanja potkrovlja. Mineralna vuna ima široku primjenu u građevinarstvu i pre svega služi za poboljšanje zvučnih i termoizolacionih karakteristika prostorije. Pored toga, mineralna vuna je negoriv materijal, što znači da može služiti i kao prevencija od požara. Mineralnu vunu možete postaviti u kose krovove, to jest u rogove kosi krovova, gde je neophodno da ona bude minimum 20 cm debljine, da bi se iskoristile sve njene pozitivne karakteristike. Takođe, mineralna vuna ima široku primjenu u suvomontažnim sistemima, gde se ugrađuje u pregradne zidove i može se postavljati prilikom oblaganja zidova pod konstrukcijom, odnosno prilikom odlaganja zidova suvomontažnim sistemima. Mineralna vuna je svojim oblikom i elastičnošću veoma pogodna za rad jer je laka za prenošenje, a s obzirom da može dopreti do svih uglova podkonstrukcije, ovaj materijal sprečava pojavu zvučnih i termoizolacionih mostova. Takođe, prilikom ugradnje instalacije, mineralna vuna je pogodna zato što majstori veoma lako mogu da provedu instalaciju struje pored nje i nesmetano i veoma uredno je mogu postaviti u pregradne zidove ili u podkonstrukciju koja oblaže već postojeće zidove. Ovaj proizvod jeste u stvari pogodan za rad zato što ima tačno postavljene dimenzije koje odgovaraju suvomontažnim sistemima. Na taj način u stvari dolazi se do toga da su rasturi i troškovi otpada materijala veoma mali. Kada se postavi mineralna vuna, pogodno je postaviti i parnu branu koja reguliše vlagu unutar same podkonstrukcije. U kompaniji Cerovo možete pronaći Vario KM Duplex parnu branu koja zimi sprečava prodor vlage u podkonstrukciju jer se u prostoriji prilikom zagrevanja ispušta određena količina vlage i upravo ova parna brana sprečava da ta vlaga dopre do vune i do drvene podkonstrukcije. Na taj način ona vunu i podkonstrukciju štiti od propadanja. Takođe, leti prilikom toplih dana iz drvenih konstrukcija dolazi do ispuštanja određene količine vlage. Na taj način, zbog ove parne brane, u stvari ta vlaga prolazi u samu prostoriju i takođe sprečava dodir vlage i vune kao i drvene podkonstrukcije. U kompaniji Cerovo možete pronaći dve vrste mineralnih vuna. Prva vrsta jeste Rio Twin mineralna vuna koja postoji u raznim dimenzijama. Takođe postoji i Akusto mineralna vuna koja u odnosu na Rio Twin ima poboljšane zvučne karakteristike. Na našem tržištu kupci veoma često traže da u svoje krovne podkonstrukcije ugrade kamenu vunu. Upravo iz tog razloga je kompanija Izover razvila proizvod koji se zove laka kamena vuna i koja je isključivo namenjena za rogove kosih krovova. Sve ove proizvode možete pronaći u kompaniji Cerovo u Radanovićima, Budvi, Sutomoru, Ulcinju, Baru i Podgorici.